جی ناظرین السلام علیکم. امید کرنے تمام دوست احباب خیریت نال ہو سو. تساں دے دے پو سارا یوٹیوب چینل حاجی اکرم منگلا اور ساری اج دی مہمان شخصیت سارے پورے ساؤتھ پنجاب آل پاکستان ربڑی گوڑی والی بال دے ایک مایا ناز سٹار ویرائٹی ماسٹر لیا ضلع دی شان محترم جناب مجی شاہ صاحب. اج اساں مجی بھائیان کنے انہیں دی والی بال دے حوالے نال چند ایک سوالات کرسوں اور انہیں کنے پوچھسوں کہ انہیں اے والی بال کڈن شروع کی تھی، انہیں دے استاد کون ہیں اور اے والی بال دے مستقبل کو کیڑی نظر نال لگ دن. جی شاہ صاحب سب تو پہلے تو یہ کہ تھوڑا ٹائم دیون دا بہت بہت شکریہ. اور شاہ صاحب سارے ناظرین کو پہلے یہ دسو کہ تھوڑا اصل نا کیا ہے، یہ مجی شاہی ہے یا ان دے علاوہ یا یہ تھوڑا عرف مشہور نہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوست احباب سارے. جی میرا نام سید حسن رضا اے پیار تو میں کو مجی شاہ سے دین. اچھا ماشاء تے لوگوں کی محبت ہے اس وجہ تو میں کو مجی شاہ سے دین سی. ٹھیک ہے سی. اچھا شاہ صاحب سو یہ دسو کہ ماشاءاللہ اج اگر اساں گوڑی ربڑی گوڑی والی بال دی تاریخ کو دیکھوں کہ اون دے علاوہ تواڈے نام دے علاوہ ایک گوڑی ادھوری ہے اور تواڈی فین فالوئنگ پورے ساؤتھ پنجاب وچ سب تو زیادہ ہے. تاں یہ دسو کہ تساں اپنی یہ ربڑی گوڑی والی بال کڈن شروع کی تھی بچپن کے جڑے تساں کھیدے آئے یا ان دے بعد یہ دسے سو کہ تساں آل پاکستان دا پہلا میچ کڈن شروع کیتا اور کیڑی جگہ تے کھیلے ہوئے؟ بھائی جان تقریباً میں تقریباً 7ویں 8ویں پڑھدا میں. ٹھیک ہے. تے گھر دے سامنے ہی نیٹ لگدا ہی سارے سینئر دا لڑکے کھیدے ہیں. تاں اساں کو بھی شوق پہ گیا گیم دیکھن دا ود کھیڈن دا پہ گیا. ود کھیدے سے اور میں تقریباً آل پاکستان اج تو 15 سال 20 سال 15 16 سال پہلے کھیڈا ہو سی. ٹھیک ہے. کیونکہ بند انسان کو یاد تو نہیں ہوتا. تے 15 سال پہلے تھیں لئیے دے وچ آل پاکستان اساں کھیڈائی. اچھا اچھا ماشاءاللہ. بعد ان دے بعد لگاتار کھیدے اس تے شغل میلہ لگدا آیا. ٹھیک ہے. جی. اچھا شاہ صاحب یہ دسو کہ دنیا دے وچ کوئی بھی فیلڈ ہوئے کوئی بھی کھیل یا کوئی میدان ہوئے اتاں ہر بندے دا کوئی نہ کوئی استاد ہونے پیا. تاں تساں بھی یہ دسو کہ تہاڈا ان ربڑی گوڑی والی بال دے وچ بھی کوئی استاد ہے پیا یا کوئی ایسی شخصیت یا ایسا کوئی پلیئر جے کو تساں دیکھنے جے کو فالو کرنے رہ گئے اور تساں اج ماشاءاللہ اتنے مقام وچ کہ تہاڈا این فیلڈ وچ اتنا بڑا نہ ہے؟ جی بالکل بالکل. گیم کو یہ استاد بغیر ادھوری ہے. جہاں استاد کہنی وہ کھلاڑی ہوندا بھی کہنی. میرے استاد ان پہ اطہر خان شاہانی صاحب پاکستان لیول دے نامور پلیئر ہیں. کوئی بھی والی بال دی گیم ہے نا سر، پلاسٹک بال پنچر ہے حوال یہ شوٹنگ بال ہے کوئی گیم ہے انہاں دے وچ انہاں دا ایک معیار ہے انہاں دا ایک نا ہے پیا. اور ماشاءاللہ ZTPL دے طرفوں بھی ڈپارٹ دی طرفوں کھیدے بھی ہیں ملازم بھی ہیں پہ انہاں دے. جی ہاں. تہاڈے استاد سے بنی کہڑی جگہ دے سر؟ سر لیا دے ہیں پہ ہم سارے ہمسائے ہیں پہ. جی ہاں. اچھا شاہ صاحب یہ دسو کہ موجودہ جڑے پلیئر کھیدے پین تقریباً 2 کلب کھیدے پین، ایک کاشی تونسا کلب ہے اور ایک طارق جلبانی کلب ہے. تو آپ کو انہیں آل پاکستان جڑے جتنے ہی بڑے پلیئر ہیں موجودہ پلیئر میں تو کو فرنٹ دے وچ کیڑا پلیئر اچھا لگدے ذاتی طور تے جنی گیم اچھی ہوئے اور بیک دے تے بھی جنی گیم اچھی ہوئے تو کیڑا پلیئر اچھا لگدے؟ موجودہ دور ہے سر اس ٹائم 2 پلیئر ہی اچھے ہیں پہ فرنٹ دے ماشاءاللہ. کاشف خان اخروٹی طارق خان جلبانی صاحب وہ ہیں ماشاءاللہ اچھے پلیئر ہیں. سارے پلاسٹک بال دا نام ان پہ بہت بڑا نام ان پہ اور لوگ بڑے انہوں کو لائک کریں دیں ماشاءاللہ. جی ہاں. تے بیک دے وچ سر؟ بیک دے وچ اس ٹائم موجودہ دور وچ ڈٹھا ونجے تاں ماہر عمران بہت اچھی گیم کھیدا پہ اور کمال دی گیم لوگوں کو دکھینا پہ. ان دی فین فالوئنگ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ. جی ہاں. اچھا شاہ صاحب یہ دسو کہ ہن اساں دے دیں کافی عرصہ کلو کہ تساں میچ بہوں کم ہی کھیدے وے تاں یہ دسو کہ تساں یا والی بال کو خیر آباد کیتی پے وے یا کوئی فٹنس دی وجہ کہ جیری وجہ کہ تساں میچ کم کھیدے وے؟ جی بالکل صحیح آکھے وے تساں. اصل میری بازو دی انجری دا مسئلہ ہے سر، ایلبو دا پرابلم ہے پیا بہت زیادہ. اون وجہ تو نہ ڈاکٹر میں کو ریسٹ دیتا ہے
تو میں گیم بالکل ہی ریسٹ کی پیاں انشاءاللہ میرے مالک میں کو صحت دیتی تا بات انشاءاللہ گراؤنڈ ضرور آسوں ماشاءاللہ اساں شاہ صاحب تورے واسطے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تو کو جلد جلد صحت یابی عطا فرماون تے اچھا شاہ صاحب یہ دسو کہ تساں تو کو ماشاءاللہ کافی عرصہ تھی گئے والی بال کھیدیں کہ تھوڑے کوئی ایسے کوئی شاگرد آکھوں چاہ یا تھوڑے جونیئر جنہاں کو تساں پروموٹ کیتا ہوئے جنہاں کو تساں اگتے کیتا ہوئے جڑے اج کل کھیدے پے ہون اور جنہاں دا والی بال دے وچ اچھا نہ ہوئے جی بالکل سر اگر پلاسٹک بال وچ کتھائیں بھی نہ چیسو شاگرداں دا ٹھیک ہے سر ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ ٹھیک ہے سر ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖੇਡਦੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੇਡਦੇ ਪੈਣ اچھا ماشاءاللہ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਨੁਮਾਨ ਜੁਮੀ ٹھیک ہے ਜਾਂ ਕੋ ਨੋਮੀ ਸਡਨੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਦੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੋ ਸਿਖਾਏ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਿਨੇ ٹھیک ہے ਮੁਨੀਰ ਥੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੁਣ ਥੀ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰ ਮਾਹਰ ਇਮਰਾਨ جی جی ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਏ اچھا اور ماشاءاللہ اس ٹائم پلاسٹک بال دے وچ عروج کرنا پیا جی بالکل ناظرین انہیں کوئی شک ہے نہیں جڑے بیک دے ان ٹائم جڑے آل پاکستان دے پہلے نمبر تے پلیئر ان سارے دیکھانی چی ماہر عمران صاحب جڑے کہ وہ بھی مجی شاہ صاحب دے شاگرد ہیں اچھا شاہ صاحب کچھ ذاتی حوالے نال تورے زندگی دے حوالے نال سوال کرے سوں کہ تواڈی ان دے علاوہ کیا مصروفیات ہے والی بال دے علاوہ سارے ان دے علاوہ ساری کوئی مصروفیات کا نہیں ماشاءاللہ میں نے اپنا بہت اچھا خاصا زمیندار ہے پیا وہ بھی وڈے بھائی ہونے ہینڈل کریں دن میں بالکل فری ہونا بس انہوں دا شوق ہے بس تساں گیم کھیڈو ان دے علاوہ تہاڈا کوئی کام نہیں اچھا تساں ناظرین کو اپنا ایڈریس دسے سو کہ اکثر لوگ پوچھدن یار اے فلانا پلیئر کیڑی جگہ دا ہے فلانا کیڑی جگہ دا ہے تو اساں تواڈے کنے پوچھوں کہ ناظرین کو دسے سو کہ تورا گھر خاص کیڑی جگہ تے جی میں ڈسٹرکٹ لیا دا راون والا سر جی محلہ عیدگاہ وارڈ نمبر 5 میرے رہائش ہے سر کوئی بھی دوست ملنا چاہے میرا نمبر بھی ہر دوست کو لوندے کسی ٹائم ملنا چاہے میں حاضر ہوں موسٹ ویلکم اچھا شاہ صاحب یہ دسو کہ تھوڑا تھوڑے بھی ایک ذاتی سوال پوچھوں کہ تساں تواڈے بچے ہیں یا تواڈی شادی تھئی ہے جو کوئی نہ کہ جی نہیں حالی میری شادی کو نہیں تھی انشاءاللہ کرے سوں اللہ دے حکم نال جیرے میرے مالک دا حکم تھی سی ضرور شادی کرے سوں انشاءاللہ اچھا شاہ صاحب یہ جڑے دو کلب این ٹائم کھیدے کرن والی بال کاشی تونسا کلب اور طارق جلبانی کلب تورے کولیگ بھی ہوسن تورے کنے سینئر جونیئر بھی ہوسن تو تساں انہیں کو کیا مشورہ دے سو کہ کچھ عرصہ دے بعد کیونکہ یہ تو میچ کھیدے پین اور شائقین دی بڑی خواہش ہونی ہے کہ یار ان دے علاوہ بھی کوئی کلب نکلن تو تساں انہیں دوہیں جڑے سٹار ان دوہیں کلبیں دے انہیں کو کیا اپیل کرو سو کہ نویں پلیئروں کو اپنے نال موقع دیویں یا کیا کرن جی بڑا چنگا سوال کیتے ہوئے میرے خیال پورے پاکستان یہ سوال ہی اٹھتا پیا کہ انہاں دو کلباں تو علاوہ نیو کلب کیوں نہیں بنتا پیا اور اس ٹائم فیس بک دے اتنے ہر دوجا دوست یہ پوسٹ کرنا پیا کہ لئیے دا کلب بنے لیکن کلب نہیں بنتا پیا اسی وجہ تو کہ طارق خان تھی گیا تے باویں کاشف خان تھی گیا انہاں دی یہ کوشش کہ سارے ہی دو کلب رہیں اساں تا بھراواں کو یہ مشورہ دے سوں کہ جتنا تھی سنگے گیم کو زیادہ کرن جونیئرز کو موقع دیں نویں کلب بناویں ضروری نہیں اگر سارے کلب کو موقع نہیں دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن بھی یہ جتنے ہی علاقے دے وچ پلیئر ہیں پہ انہاں کو کھڈاویں لازمی کھڈاویں اگر پاکستان دے وچ پلاسٹک بال وچ کتھیں بھی جونیئر دا نام آسی نہ مجی شاہ دا نام لازمی گنسن کیونکہ اساں ہر جہات جونیئر کو موقع دیتے اور این گال تو ہر کوئی متفق ہے پیا کہ مجی شاہ کو اگر کہیں جونیئر دی سفارش کیتی ونجے تو مجی شاہ لازمی کھڑے نہ آئی تو میری بھی یہ رائے ہے پئی طارق خان صاحب کو کاشف خان کو کہ کوشش کریں کہ نویں جونیئرز کو لازمی موقع دیں تاکہ گیم ساری زیادہ سے زیادہ فروغ تھی سکے ماشاءاللہ سی بہت ہی بہترین گال کیتے مجھے بھیان کہ انہیں کو اساں اپیل کرنے ریکویسٹ کرنے کہ زیادہ سے زیادہ جونیئرز کو موقع دیں تاکہ کیونکہ یہ ہے کہ طارق بھیانی ویسے بھی کافی ایج تھی گئے وہ بس کر ونن اور کاشی تونسا بھی آخر کچھ عرصہ کھیر بس کر ونن تو اساں اپنے جڑے شائقین حضرات ہیں وہ یہ کچھ چاہندن کہ یار انہیں دے پیچھو ہی کئی بے پلیئر نکلن اچھا اپنا مجی شاہ صاحب آخر دے ہوتے ہیں سارے جڑے شائقین نیٹ دے والی بال دے یا تساں خاص طور تے حکومت پنجاب جڑی ساری ہے یا سردار عثمان بزدار صاحب جڑے کہ تونسا تو ہیں انہاں کو والی بال دے حوالے نال کیا تساں اپیل کرے سو کہ انہیں واسطے والی بال دی ترقی واسطے یا والی بال دی پروموشن واسطے وہ کیا کردار ادا کرن اپنا
जी बड़ी प्यारी गाल की वे, दिल खुश थी गया गाल सुन के तारी ठीक है। कि मेरी दिल्ली ख्वाहिश है सारी प्लास्टिक बाल जनूबी पंजाब की बहुत ही अच्छी गेम है, बिल्कुल सही। लोग बड़े ही इनको लाइक करन सर बहुत ज़्यादा। ठीक है। ते मेरी सीएम साहब को रिक्वेस्ट है भाई सही है। खुदारा के सारी गेम को रजिस्टर किया वने ते ताकि आवन वाले जितने भी नौजवान प्लेयर हैं ठीक है। उन्हों को जॉब्स वगैरह मिले, उन्हों का कोई अच्छा सर्कल बन वने, जी बिल्कुल। उन्हों की ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। क्योंकि जितने भी देखो सारे आवन तो पहले बहुत अच्छे प्लेयर नामवर खिलाड़ी जिन्हों का नाम अज तक ही सीनियर दे विच गिना में दे, बहुत नाम इन गिना बैठा तो सारे दीवार गुजर वैसी। असा भी खेडे हैं सारे, असा भी सीनियर दे नाम इन पे साढ़े बाद भी हिन पे सारे आंदे वैन खेदे वैन, लेकिन कोई उन्होंने मुस्तकबिल क्या नहीं। लेकिन मेरी सीएम साहब को रिक्वेस्ट है खुदारा सारी गेम रजिस्टर की वने ताकि इन्हें डिपार्ट आवन और सारे प्लेयरों को जॉब्स वगैरह मिल सकें। जी नाजरीन, ये तो सुनते पे हुए आल पाकिस्तान रबड़ी गुड़ी वॉलीबॉल स्टार वैरायटी मास्टर ज़िला लाइए दिशान मोहतरम जनाब मुजी साहब साहिबान का इंटरव्यू, और उन्हें बड़े खूबसूरत गाल ही की सीनियर प्लेयरों को भी एडवाइस की ने, और इन अलावा हुकूमत पंजाब के ने और ख़ास तौर पर उस्मान बुजदार साहब इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि खुदा रा मेहरबानी करें सारी जी साउथ पंजाब की सब तो वड्डी गेम है इको रजिस्टर किया वने ताकि जड़े प्लेयर आन के इतना खेलन उन्हें कोई ना कोई फ्यूचर बने। और नाजरीन मैं तुसा तमाम दोस्तों को ये गुजारिश कर सा कि तोरा भी अगर शाह साहब कने कोई सवाल है तो तुसा ई वीडियो दे कमेंट ज़रूर करे सो और ई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे सो। वसलाम, शुक्रिया।